Umuntu wakoze akazi k'ikimotari kuva 2009 kugeza 2019 akaba kimotara mu mujyi wa Kigali. Abantu bandi bigo tubari inkuru za buri munsi z'imiryango y'iwabo, uburyo motari babanga, uburyo ari gicirwa mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibindi. Ikintu nshaka kubwira gikomeye kuruta ibindi ni ukutamenya ibigezweho mu mujyi wa Kigali no kutamenya akazi k'ikimotari aho kigeze. Ikintu cya mbere, ikimotari kigezweho tuvugana ni ikoranabuhanga. Icya kabiri kigezweho ni indimi. Icya gatatu kigezweho ni isuku no kumenya ko udakenewe cyane kuruta abandi. Uyu motari yishyuye 50,000 byonyine gusa byo kwiga icyongereza iwacu. Aravuga ati reka nze ngerageze mbanze ntangire ukwezi kumwe ndebe. Wowe urabura iki kugira ngo uze gutangira wiga icyongereza, wiga igiswahili, wiyungura ubumenyi? My name is Manu Christian. I live at Gisozi. Nitwa Manu Christian. Mu rugo Gisozi. Maze umunsi umwe niga icyongereza muri skills. Ndakoze.